komaj čakam tale vikend, ki prihaja, polno enega takega in drugačnega dogajanja. Predvsem pa, kaj se bo zgodilo, tista moja novoletna obljuba, da se bom letos bolj ukvarjala s sabo, svojo maternico, svojimi reproduktivnimi organi in da se bom res naučila tukaj dejansko upravljati s to svojo spolno energijo. No, ta stvar se bo zdaj začela malce bolj realizirati, malce bolj uresničevati, kajti v soboto se bom udeležila delavnice s Carmen Bezget iz Females Academy, kjer nas bo konkretno naučila ženske, kako, kaj in zakaj. 4-urna delavnica mislim, da je, in v tem času res spoznamo praktične metode in pokažemo, kako, kaj in na kakšen način. Tudi na minulem vikendu za dušo je bilo kar nekaj njenih tečajnic, ki so mi tako z veseljem razlagali, kaj vse so se naučile, predvsem pa vse so tako zelo žarele in izžarevale tisto ženskost, ki je hkrati mehka, ampak izjemno močna in prodorna. In prav navdušilo me je in evo, res komaj čakam. Danes pa presenečenje za vse naše gledalke, kajti Carmen je v naši družbi. Dobrodošla, pozdravljena. Bravo. In obeta se nam tudi nekaj praktičnih vaj, ki jih bomo lahko skupaj z gledalkami naredili, a ne? Vsekakor. 4 ure v soboto, a ne? Ja, 4 ure. 4 ure prebojanje ženske spolni zakladi intenziv. Intenziv? Ja, intenzivna delavnica, ja. To pomeni, da bomo veliko delale? Ja, dejansko to, zato ker zdaj se ravno končal prvi 3-mesečni program prebojanje ženske spolni zakladi, ker smo vsak teden ob sredah tukaj v Ljubljani in je mnogo deklet takih, ko v sredah ne morejo priti vsak teden in potem na njihovo željo, imamo zdaj sobotno 4-urno, pa seveda na to željo 4-urni, ker bomo intenzivno obdelali vse te ženske zaklade v teoriji in v praksi. Se bo pa vsako sredo v Ljubljani ohranilo? Ja, vsako sredo v Ljubljani se ohranja. V sredo v Ljubljani, v četrtek pa v Mariboru. Imamo 2 skupini. Odlično. Ja. No, ob sredah se tudi verjetno pridružim. Naša Maja hodi ob sredah. A Maja, ja. Ja, naša Maja hodi ob sredah. Ni se izdala. Samo videla sem, kaj, nisem bila prepričana ali ja ali ni. Je. In je rekla, da je krasno, blazno fajn in da res poznava vse te stvari na en drugačen način. In tukaj je naša točka kreacije, ne samo življenja kot dojenčka, ampak tudi vsega ostalega, zdravja, privlačnosti, uspeha, ne? Točno to. Tiste ženske vitalnosti, ženske kreacije, ženskega življenja, tako kot si povedala. Danes bomo govorili tudi o tem, zakaj je pravzaprav to tisti organ oziroma nožnica, zakaj je mišica ljubezni, pa tudi na kakšen način se moramo v bistvu ukvarjati za to mišico ljubezni. Ja, govorila bomo o nožnici, namreč iz tega razloga, ker ženske opažam, kako imamo nekak odnos do nožnice. V bistvu, če se že mala punčka kdaj primela na nožnico, fuje to in tako, ne. In tudi recimo punce mi dostikrat razlagajo, da že dostikrat so njihove mame, babice, če je bilo kaj straha, se slabo počutile, so avtomatsko dale roke med noge in so se umirle. In tudi recimo učiteljice oziroma v vrtcu vedo to vzgojiteljice povedati, kolikrat se punčke tako primejo. In to je dejansko tudi ena zdravilna metoda. To pomeni, da ženske damo tople roke med noge, nožnico in s tem lahko v takem položaju spimo in se nožnica regenerira. Zdaj pa začele bova z nožnico kot mišico ljubezni. In sicer iz tega razloga, zato ker vemo, da je nožnica po eni strani mišica, povezana z maternico in nožnica kot taka je zelo pomembna, zato ker je kot podporni steber, ki pomaga maternici, da se ohranja v pravilni poziciji. Seveda nad maternico so potem še vsi organi više in potem tudi mehur, se pravi zaščita pred inkontinenco in dejansko vse te, kako bi rekla, posledice gravitacije za starostjo. Pomeni, da je pomembno trening nožnice. Ali je res ali ne, da ko pogleda žensko obraz, ima povešeno kožo, da ima dejansko tudi vse mišice tukaj spodaj povešene? Ja, to se vidi na določenih točkah obrazah in recimo tudi jaz sama pri sebi opažam, ko delam ene tehnike, pa opažam kak efekt, kako se mi notranjost izraža na zunanjosti, takoj se pozna. Druga stvar je pa ta, da dejansko sploh vhod v nožnico. Vhod v nožnico smo že enkrat govorili, je tudi pomembna refleksna področje, ker z nežno kontrakcijo se aktivirajo ledvička in njena regeneracija in ker imamo ženske sploh zaradi stresa. Zaradi tega, ker se veš nadledvična žleza,
je ves dan dela nadure v proizvodnji stresnih hormonov in črpa za svoje delovanje ledvično energijo. In v vhodu v nožnico se ravno kaže to, da kakšno je stanje ženskih ledvic. In tudi to se potem posledično izraža na obrazu. Skratka, cela povezava je, se pravi, nožnica izraža posod, se pravi, energetsko na organih in pa tudi na obrazu. Zdaj, v našem zahodnem svetu se ne ukvarjamo tukaj s tem predelom, oziroma se ukvarjamo predvsem z boleznimi na tem predelu. Bolezni reproduktivnih organov so tako zelo vsakdanje, da so mlade punce, danes jim je gospa Marija Marinko povedala, da tudi pri 10-14-letnih dekletih se že najdejo, ne vem, rak na materičnem vratu, oziroma ciste, bule, tumori in vse te zadeve. In boleče menstruacije tašne, da dekleta skupaj padajo in to dejansko kaže na to, da smo tukaj pozabili na ta odnos. Ampak ti pa si se predvsem izobraževala na vzhodu, kjer pa je to znanje zelo bogato, tudi z manj takčijo osebno, kaj ne da? Ja, dejansko vsako leto grem tudi letos sem bila tudi za hčero, 17-letnico, Patricijo, sva bila že drugi skupaj pri Mantakoči in point je v tem, tako kot si omenila, se pravi te izvorne, stare, tradicionalne kulture dejansko ima odnos do telesa celostno in potem tudi glede na njihove funkcije, glede na vloge, kakšno imajo. In dejansko so in naša nožnica, in naša maternica, njaček in prsa, dejansko to so naši zakladi, naša darila, s čim nas je narava obdarila. In dejansko je tudi pomembno, da jih na tak način tudi tretiramo, oziroma da znamo iz njih dobiti vse to, kar nam dajo. Po eni strani, da jih znamo negovati, to pomeni, da skrbimo zanje, da ohranjamo zdravje, po drugi strani pa, da ti zakladi nam dajo to, kar dejansko so zakladi. In na tak način, takšen odnos ima ravno te izvorne, stare, tradicionalne kulture. In ena je ravno ta, katera, kako naj rečem, je že moja sopotnica 13-14 let in katero sem se začela učiti, sem že rekla pred leti pri Dušanu Donkutu in potem kasneje pri drugih učiteljih in zadnja leta pa pri Mantakočiji. In tam dejansko ta izvorna znanja, poleg tega tudi recimo te stara maorska, kasneje pri tej Arapati, pri prababici, tudi dejansko je maternica, je tisti izvor ženstvenosti in je tudi imel sveti prostor. Sveti prostor. Odlično. Bova danes pokazali tudi kakšne vaje, na kakšen način, ker res sem se spomnila, jaz znam velika takole roke, recimo, ampak zato, da si jih zagrejem. Ja, da si ti zagreš, ja. Zdaj je fajn, bova pokazali, zdaj kaj je fajn je pomembno to, da ženske razumejo, da nožnica ni le ena prazna, kako bi rekla, kanal. Ampak da vejo, da enostavno je nožnica ta, ki ima, poleg tega smo že danes govorili, da ima refleksna področja, z aktivacijo katerih spodbujamo regeneracijo organov. Druga stvar je ta, kar je pomembno, da nožnica ohranja svojo vlažnost, da s tem ne le da je kot zaščita pred infekti, ampak da poleg tega ima ženska tisto, seveda ženska ima to zdravje, da ima vitalnost in da tudi to vpliva na to, kakšen bo imela odnos sama s sabo in pa tudi odnos z partnerjem, se pravi spolni odnos. In bolj kot ženska vlažna, odnos je čist drugačen. In tudi senzibilnost nožnice, se pravi, ko ženske znajo tisto senzibilnost, ko znajo začutiti vsa področja nožnice, potem lahko to prenese tudi v spolni odnos. In v spolnem odnosu lahko so one tiste, katere regulirajo ali se pravi jakost kontrakcijo moškega penisa in dejansko to, kaj jim odgovarja, na tak način potem one, se pravi moški je kot kapetan ladje, ki usmerja, ženska pa je kot voda in kot moški gre, a ne po morju, enkrat je morje mirno, drugič so valovi in na tak način ženska je tista, katera si zna vzeti to, kar ji odgovara, oziroma je moški lahko da to. In to pa pomembno, da je res ženska nožnica regenerirana, to pomeni, da ženske skrbijo za to, da je senzibilna, da začuti in pa hkrati mišica kompaktna in pa zmeraj vlažna. Zdaj bomo pokazali? Ja, ker za tole vlažnost bi še rada povedala nekaj. Recimo na trgu sem opazovala 1001 stvar, ki deluje kot lubrikant. In ni to, če ženske dejansko dodajo lubrikant.
da pridejo do te vlažnosti, recimo za spolni odnos? Ja, zdaj tako je, to je dejansko zmeraj nekaj od zunaj, ne, kar je odlično pomagalo. Ampak pomembno je, da mogoče na začetku si pomagajo s tem, ampak pomembno je, da one naredijo to, da same spodbudijo lastno produkcijo, se pravi naših lastnega nektarja, ker dejansko v taoističnih literaturi oziroma taoistični modrosti je to nektar. Nektar, ki je zdravilen za žensko, in pa tudi nektar, kateri zdravi tudi moškega, oziroma lahko moški svojo moško energijo, svoj moški yang lahko izrazi tako, oziroma da se potem te dvoje energij da se združita, zlijeta v eno. In zato je res fajn, da ženske potem enkrat občutijo, recimo na te delavnice, ko enkrat občutijo, kako je fajn, ko nožnica vlažna, in da ni potrebno veliko, da to dosežen, to hranjajo. In je to res tista, ker je to naše naravno, kako reka, darilo, zaklad. Se pravi, tudi če ženska ima težave s tem, da nožnica nikoli ne postane vlažna, vse to lahko popravi 1, 2, 3, če pozna in ve kako. Ja, lahko, s tem pomembno je to, da spozna te stvari, ne? Druga stvar pa naredi, ne? You do it, you have it, ne? To je pomembno, ne? Da to narediš, da razumeš in da veš, zakaj delaš. To je pomembno, da imaš fokus in da jasno veš, kaj želiš doseči in da potem to narediš. In potem fajn pa je to, da je to fajn. Ker pri tem ženska uživa, ne? Ko se ženska sprosti, je prvi cilj, da se sprosti in da dejansko usmeri pozornost in da potem omogoči telesu, da telo naredi to, kar dejansko tako in tako počne, oziroma smo obdarovani s tem. Odlično, jaz sem pripravljena na prakso. Super, si ti? Ja, sem. Se moramo lešti? Ko želiš. Zdaj tako, kaj bomo naredili? Zdaj naredili bomo to, da bomo najprej zagreli našo maternico, se pravi, da se maternica ima zagrela. Zdaj, če se spomniš, maternica je tako tukaj, se pravi, povezan je v palčku, v popku, svedna palčka, tukaj je točno središče maternice, tu sta jajčnika, takole. Zdaj je fajn, da imaš tople rokice, se pravi, da roke niso hladne, da je fajn, da so ne samo tople energetsko, da so tudi energetsko tople, da daš pozornost tja, če se da pride energija. Najboljše je, da zapreš nožnico zadnjik, zadržiš dih, daš pozornost levo, desno roko, držiš mal. In ko rabiš vdihniti, najprej izdihneš v roke, zdaj pa nežno vdihneš, nežno dih, pozornost levi, desni dlani. Čutiš, da je vedno bolj polna energije, krvi. Zdaj, ko čutiš, da je polna roka, lahko na 3, 2, 1, cik, pa fajn zagremo. Yes! Super, tako fajn zagremo in damo na maternico. Najprej puščamo središče maternice, potem dava na tako. Zdaj pa kar je ključno? Ključna je pozornost. Zdaj pa nežno, zapreš očke in ko vdihneš, pri naslednjem izdihu skupaj s pozornostjo usmeri v središče maternice, center, nežno, in ko rabiš dihniti, spet nežno vdihni v center maternice. Nežno. In pri naslednjem izdihu lahko to pozornost iz središča maternice razširiš, tako da s pozornostjo prežarčiš steno maternice. Zakaj? In ko vdih, nežno spet vdihneš. Ključna je pozornost. Zakaj? Zato, ker pozornost je vodilo za energijo. Energija je tista, katera potuje skupaj s krvjo, kot mož in žena. In kri je tista, katera pripelje vsa hranila, kisik in celo ekipo. Čutiš, maternica topla? Čutim mravljince v rokah. Bravo, super. In kar nežno, tako res nežno, ključna je pozornost. Vdih, center maternice. In zdaj, če pri izdihu pa razširi pozornost iz te točke, da res prežarči, zaobjameš notranjo, zunanjo steno maternice, da bo lahko energija zaobjela in kri napolnila vse kapilare. Super. Zdaj pa, če je maternica topla, pa bova dali roko niže in sicer na področje med nožnico, tako, s toplo roko, tako primeš nožnico, super, in nežno pozornost pelješ iz središča maternice na vhod v nožnico. Počasi, si s pozornostjo vhodom v nožnico. Vhod v nožnico sploh zelo pomembna točka, ki kaže stanje ledvic in koliko se ledvička izčrpana zaradi stresa. Zdaj pa bomo naredili tako, predstavljaj si, da imaš en neviden biserček, ki je tako krhek,
da ga lahko še najbolj nežna sapica razdrobi. In bova ta biserček, ta krhek biserček tako nežno vsrkali po nožnici gor in dol do materničnega ustja, prav? Bova? Se pravi, z vhodno v nožnico ujami ta nevidni biserček čisto nežno in ga počasi vsrkavaj više in više. Gor, še gor više, centimetrček po centimetrčkom, po celem področju nožnice in s tem aktiviraš vse refleksna področja in hkrati še gor, še više, do vhoda v maternico. Zdaj pa od zgoraj navzdol, počasi, centimetrček, sproščaj nožnico. Počasi, od zgoraj dol. Centimetrček po centimetrček niže. Bravo. Tako da bo biserček lahko sam spolzel iz nožnice. Še niže, še. In ko priješ do vhoda v nožnico, ne dovoli, da pobegne, ampak ga nežno ujami z vhodno v nožnico, nežno, senzibilno in počasi spet centimetrčkom za tako kontrakcijo vsrka, ga više vsrkavaj, više kontrakcijo gor in boš čutila, da bo nožnica postala vedno bolj vlažna, usta boš imela polna slin, kaj pomeni, da pravi, da se bo regenerirala stena nožnice. Tvoja pozornost bo povabila kri bo pričela hraniti, regenerirati s hranili, s kisikom in pa nožnica boš čutila, da bo tudi nabrekla polna krvi. Hkrati se bodo stene nožnice regenerirale, sluznica in pa senzibilnost, tista rahločutnost, ki jo ženske dosežemo s tem, ko res čutimo vso področje nožnice. Hkrati s tem se umirimo, sfokusiramo svoj razpršen in pa napolnimo z energijo, kajti nožnica se nadaljuje v maternico in le-ta je povezana z jajčniki generatorji. Čisto nežno. Ker nadaljuje v svojem tempu, to pomeni lahko tudi zlije z vdihom zajameš mali biserček in ga nežno vsrki vedno više gor po nožnici do materničnega ustja. Zdaj, ko sta gor na vrhu, lahko zraven izdihneš, pa od skoraj navzdol sproščaj nožnico. In občuti celo področje, vse cone, refleksne cone. A čutiš? Imaš usta polna sline, tekoče, nožnica vlažna. In to je eno tako res regeneracija, res ena taka čisto enostavna, ampak z to tako tehniko, s to enostavno preprosto tehniko so si ženske začele zdraviti miome maternici, povrnile vlažnost, povrnile elastičnost, ker vemo, da se nožnica z leti zaradi hormonskih sprememb krajša in tanjša od stene in odnos postaja boleč, pekoč, več vnetje, to, kar si že omenila. In s to enostavno tehniko v bistvu se in regenerira, druga stvar pa je za spolni odnos. Aha, se pravi, da stvari laufajo. Ja. Ne samo laufa, ampak dejansko lahko ženska tudi potem doseže res nepopisne užitke. Zakaj? Zato, ker ženska, če želi imeti res dober spolni odnos, je pomembno, da je vlažna, vedno bolj in bolj vlažna. In bolj kot bolj vlažna, odnos lahko traja in moški ima potem priložnost tudi, da žensko pelje do tja, kamor želi. Do vseh 9 stopenj orgazma. Do vseh 9 stopenj orgazma, bravo. Do vseh 9 stopenj. In to, če si še niste pogledali, ker je Karmen govorila o 9 stopnjah orgazma, potem to morate pogledati na YouTube kanalu, najdete ta posnetek. Sicer pa vsako sredo v Ljubljani, ob četrtkih, v Mariboru in o priložnostih tudi takšne delavnice, kot bo v soboto. Se pravi 4-urna intenzivna delavnica, kjer se ženske spoznavamo z vsemi temi stvarmi in verjamem, da imaš ogromno žensk, ki so jim moški podarili nekakšno to delavnico zdaj, kaj je tak. Mesec marec je kar mesec takih ženskih stvari. Ja, ženske se res prav čuti, se prebujajo, tako in se ne se prebujajo, po drugi strani pa se čuti, da tiste, katere imajo manj energije, da se jih začenja lotevati pomladna utrujenost. In tudi te tehnike lahko, s pomočjo teh tehnik lahko tudi
se vpliva oziroma lahko se povrne energija. Da pridejo na konja. Ja, da prija na konja. Tako ali drugače. Najlepša hvala, Karmen, za vse, kar si povedala. Hvala, ker si v imenu vseh žensk. Hvala. Evo, kot smo rekli, na www.klepet.si, tam najdete vse minule posnetke in res si pogledajte še druga gostovanja skupaj s Karmen, kajti vse to vam lahko še kako pomaga na tvoji poti ženske in te naše boginje, ki jo imamo vse ženske v sebi. Hvaležno pozdravljeni danes, torej v moji družbi Matjaž Obranović in pa osebno David Icke. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Welcome in Slovenia. Thank you. So, in your opinion, who is really behind terrorism? Well, to explain that, I think we need to look at a massive technique of mass manipulation, because if you are going to dictate the direction of billions of people, you can't do it physically with tanks in the street. You can do that in a small area, but you can't do it globally. The way you dictate the lives of billions is you get them to see the world the way you want them to see it. And so basically it's a psychological game, what I call the perception deception. So one of the most powerful of these techniques is what I call problem reaction solution. You want to change the world in some way. Say, for instance, in relation to terrorism, you want to justify more and more surveillance, more and more deletion of privacy, more and more of what the CIA has been exposed as doing, surveillance through the television and smartphones. And you know that if that was done openly, this is what we're going to do, there would be a big reaction against it. What do you need to do that for? What are you keeping surveillance on everybody for? So instead of doing it that way, you play problem reaction solution. At stage one, you create a problem which is designed to get the solution that you want. So if you want to impose a surveillance state, then you've got to frighten people into believing that although they don't want a surveillance state, it's necessary to protect them. So what do you do in this problem reaction solution? You create terrorism. The classic, of course, was the horrific events of 9/11, the official story of which is it's a fairy tale. The official story is a joke when you actually investigate it. And let us not forget, by the way, that the very same people, Bush, Blair, and those administrations, that told us there were weapons of mass destruction in Iraq when they knew they weren't, that was a problem reaction solution to justify the invasion of Iraq. Those same people gave us the official story of 9/11. And it's extraordinary that the mainstream media around the world accepts that they were lied to about weapons of mass destruction in Iraq, but accept the official story of 9/11, which came from the same people. I mean, hello? So if you can create a terrorist attack and blame someone else for it, the mainstream media, if you look at it around the world, takes what the government says is the explanation of this event and passes it on to the public, to stage two. What you're looking for at stage two is the reaction. And if you look at 9/11, you look at the reaction. It was understandably horror, it was fear, it was what's going on. And what they're looking for at this point is the response of, this can't go on, something must be done. What are you going to do about it? And then those that covertly created the problem and blame someone else, then responding to do something, openly offer the solutions to the problems they've covertly created. And so if you look at 9/11 as an example, that justified the so-called war on terror.
and all this mayhem and catastrophe in the Middle East was justified by 9/11. Without 9/11, none of that could have happened, because there wouldn't have been an excuse for it. So manufactured terrorism is one of the major ways, certainly in recent years, that the justifications have been created to take away the most basic freedoms from people, justified by protecting people from terrorists. So terrorism is only a tool for something else? Yeah, I mean, are there real terrorists? Of course. Do they exist on the scale and with the sophistication of some of the things we've seen? No. I mean, you know, when you've got long-time intelligence insiders saying about 9/11, for instance, that could not possibly have happened without the cooperation and coordination of at least one major intelligence agency. You know, these things are there to get us to see the world in a certain way, so that we will accept the world changing as a result of that. And what I've been doing all these years is taking these official stories and saying, well, hold on, yes, it might be true, let's see if it's true. And like I say, when you break down the official story of 9/11, it's ridiculous. If that's true that they say, then that can't be true. If that's true, that can't be true. I'll give you an example. The lead hijacker on 9/11 was said to be Mohammed Attar, this extreme Muslim. Well, he had a white American girlfriend. His favorite food was pork. He often got drunk, and he was regularly using cocaine. And one of the things his girlfriend says, when she revealed this, was that he used to go, because they lived in Venice, you know, Venice Airport, where the people trained on one-engine Cessnas to fly wide-bodied jets on 9/11. I mean, what? And they lived in Venice, and she said that when they ran out of cocaine, he would go across to Venice Airport and come back with armloads of it. Now, if you do research on another angle, which is the way the CIA runs the global drug trafficking industry, why does it do that? Because it creates vast amounts of money that it can use to spend on these fake manipulated events, which do not go through official channels, so can't be traced in the paperwork. It's called the black budget, that's what they call it. And Venice Airport was, at least at the time of 9/11, one of the major CIA drug conduits, bringing drugs in from South America into America to Venice Airport, and then they'd go out onto the streets of America. So when Attar's girlfriend talks about him going to Venice Airport and coming back with armloads of cocaine, that fits exactly with what the CIA were doing through Venice Airport. What did I say? The CIA. The CIA is involved with Attar? What? I thought the CIA were trying to stop terrorism. When you break down the surface and see what's underneath, the world is very different to what we've been told it is. So who is staying behind these planning wars? Military, royal families, Illuminati, It's a dark cabal? Yeah, it's a massive story. This is why, you know, when I talk at events, I talk for 10 hours with about 1,600 illustrations, because the version of everything that we're given, if you look at the education system, you look at the mainstream media, look at mainstream everything, science, medicine, anything, we're given such a tiny, tiny band of information and knowledge and perception of reality. And when you just open your mind and you go outside those tram lines, it's like nothing's like we're told it was. And when you then start to uncover who's really controlling everything, it's not the people we see. It's one of the things that I say to people, you know, don't get caught with here today, gone tomorrow politicians.
Because if you do, you're looking at the oil rags, if you like, not the engineers of global events. Bush comes, goes. Obama comes, goes. Trump comes, he'll go. Who stays? That's the question. The question is, who is always there? So that one agenda for the world goes on unchanged, no matter who the puppets in the White House or the government building are. And then when you therefore really get deep into it, you find that if you could think of a spider's web, and in the center is the spider, that's well into the hidden, well away from the public eye. And in the middle is this spider. This is directing the operation and the direction of the world. Mm-hmm. Around the spider are strands in the web that represent, very close to the spider, the most exclusive secret societies. Many of them at that level don't even have names. It makes them harder to identify. Then as you come out from the spider, you come into the secret societies that we do know about, into the Freemasons, Opus Dei, Knights of Malta, Knights Templar. Skulls and Bones. Yeah, Skull and Bones, exactly, in America. Skull and Bones, a secret society in America. Its headquarters is right next to Yale University. Mm-hmm. And in 2004, I mean, it's a very exclusive small club. And what you do with the Skull and Bones is you are initiated into it, and you pledge your allegiance above all else to the Skull and Bones and its agenda. Mm-hmm. In 2004, George Bush, Skull and Bones member, went for the presidency against John Kerry, Skull and Bones member. It's a very, very rarefied atmosphere when you get to that level of all this. So you hit those secret societies we do know about. Skull and Bones is less well known. And then you hit what I call the cusp organizations in the web. And these are things like the Bilderberg Group, the Council on Foreign Relations in America, the Trilateral Commission, etc., the Club of Rome, which was created in the 60s to manipulate the environment as an excuse to change society. And these cusp organizations are the point in the web where the hidden meets the seen. Mm-hmm. And these are gatherings of politicians, of intelligence people, bankers, corporate leaders, all these different media people, coordinating a collective direction, a collective policy, if you like, over a lot of policy areas. Then through those cusp organizations, we enter that level of the web, which is the world of the seen. We see government agencies, governments, the banking system, corporations, global media organizations. And in the world of the seen, in this web, the public appear to see decisions being made that are changing society, being made by the organizations they can see. Oh yeah, the government's decided this, or this agency's decided that, or the banks have decided to do this. In fact, all that is coming from the spider, from deep in the hidden, and it plays out in the scene. So who is the spider? The spider in the end, this would always is it human? No, it's not. It always takes a lot of people back because, within these small parameters of possibility, they don't include, although many people, do think about this, but the official story of reality that we're given through the education system and the media doesn't include the fact that in the great forever, in the great eternity, there might actually be intelligent life that's not human. I mean, hello? And when I was going along this road of going deeper and deeper and deeper in the rabbit hole, through all these levels that I'm talking about, suddenly you start to hit the fact that behind if you like, the human level of this manipulation is a non-human force. And when I talk about the hidden, I mean literally the hidden from human sight, because we can't really understand the world of the seen unless we understand the world that we can't see. And when you think about this,
According to mainstream science, the electromagnetic spectrum is about 0.005% of what they say exists in the universe, in energy, mass, matter, and all the rest of it. Visible light, which is the only frequency band that we can see, is a tiny fraction of the 0.005%, which brings us to this realization. Almost the entirety of what exists in the great forever, we can't see. We're blind. But this is the point. The programming of mass perception is such that most people can only perceive reality within the band of visible light, within the realm of the five senses. The question is, can I hear it? Can I touch it? Can I taste it? Can I see it? If I can't, it can't exist. When the great entirety, virtually, of existence exists beyond that five-sense realm. And one of the great foundations of mass human control is to hold people's perception of reality and perception of possibility within that tiny band of visible light. So anything outside it cannot exist. So when people like me talk about entities manipulating our reality, the reality of visible light from outside the realm of the seen, it's like, that guy's mad. What do you mean? What he's on. But this is the point. The reason they say that is because although what I've just said about the entirety virtually of reality being unseen to the human eye, where is that taught in the schools? Where is that appearing as a matter of course in the mainstream media? I mean, just people ask themselves that. Why is this kept from us? Why is this basic understanding of reality itself kept from us? Because we have to have our attention in there, otherwise our minds will open. And that's one of the reasons they try to suppress knowledge and evidence of extraterrestrial visitations. Because imagine, you're there, that's your perception of reality, and then suddenly non-human life exists, and that's revealed to you. What's your mind going to do? Your sense of reality, it's going to explode open. They don't want that. They want us here. They want us to stay blind. To stay asleep. And what I've found as I've gone on this world tour, particularly, I mean, I've been doing this now for nearly 30 years, but particularly since I started this particular world tour in the summer of 2016, the number of people who are now starting to do that is extraordinary compared with what I've seen before. Thank you for all the information you gave us. Thank you. Takole, torej še bomo kaj nadaljevali, še kakšne informacije pa najdete na www.klepet.kavi.si, kjer se lahko tudi prijavite na elektronske novice, povsem brezplačne in takšne, ki jih zagotovo ne boste videli in slišali nikjer druge. Torej www.klepet.kavi.si.
akcija, reakcija, vidimo se z mnogimi zelo kmalu na vseh prikajajočih predavanjih. Z veseljem tudi obveščam, da bomo imeli predavanje o tem, kako živeti svoje življenjsko poslanstvo in kako živeti v obilju 6.4. Torej 6.4. v Ljubljani, vnovič torej tole predavanje o življenjskem poslanstvu in obilju, kako živeti v obilju. Zadnji dogodek je bil razprodan, tako da se prijavite hitro, če želite torej biti zraven na 026 200 230. Ne pozabite, da se 22.3. tudi začne 4-tedenski tečaj vitkanja, čeprav Minka bi rekla hujšanja, jaz pa rečem vitkanja. Je pa res, da se blazno veselimo tudi 2 predavanj z Matjažem Obranovičem, in sicer v Kopru prvič in pa tudi v Ljubljani. Vse to vam bodo torej povedale naše svetovalke na 026 200 230 ali na www.klepetobkavi.si. In ne pozabite, imamo še nekaj prostih mest tudi za Damanhur in odhajamo 27.4. Torej odhajamo v mesto prihodnosti, mesto luči, kot mu rečejo, v Italijo. Gre za 3-dnevno tako popotovanje 27.4. Torej gremo in krasne pakete so pripravili, tako da 026 200 230. Jaz sem tak hvaležen človek, ampak res. Ob sebi imam zmeri tukaj fajn ljudi in predvsem te moje drage prijateljice, s katerimi se tukaj rada družim, so tukaj nore, da mi je to blazno všeč. Gaja je danes z nami, veste, da ona je zvočna zdravilka, glasbena terapeutka, in pred parimi meseci ona meni reče: "Čoj, jaz pa mislim, da bi bila samurajka." Pa jaz tako: "Ko si pa zdaj spet sanjana?" Pa ona: "Ne, jaz bi se pridružila samurajem." Sem rekla: "Lej, če ti to čutiš, pa pet." In danes v samurajski obleki, pa tlele 2 klečita zravnajo, sej ne vem, a me ne bo strah ali naj si vzamem v čast? Zdaj si varna. Aha, se pravi v čast. V čast. Oh, To je tako častno delo, biti častno samuraj. delo. Zakaj si se ti odločila, da boš samurajka tudi? Mislim, tak. Ja, v bistvu, jaz sem že celo življenje rada gledala filme samurajske in so mi bili poleg indijančkov tudi samurajčki in taki zanimivi fantje, ne? Se pritašne. Se pravi, deca si šla si iskat. Pa deca ne iskat, pogledati sem šla, če je kakšen lepi samurajček tam. In potem sem v bistvu pravzaprav čisto slučajno spet na Facebooku, žal ne, lih ta medij naš, ampak na srečo torej, da ga imamo, sem ugotovila, da ne samo, da imamo samuraje v Mariboru, ampak da imamo pristne, izvorne samuraje v Mariboru, kajti učimo se po 500 let stari šoli in se učimo res tistih starih tehnik, čisto originalnega samurajskega mečevanja, na kar sem zelo ponosna. Kaj več bo ta pa potem pokazala in povedala moja dva kolega. Se pravi, bo te tudi pokazala? Tudi pokazala bo ta. Kam imaš to? No, To sem pa danes dobila, evo, moj prijatelj, imam enega take, tudi jaz imam nore prijatelje, saj veš, ne? Ja, nori skupaj letamo, ja. Iste ptice letijo skupaj. Ki je rekel, kaj si pa ti za meni dala, jaz imam en izziv za tebe, nekaj to mi samo ti lahko narediš pri nas v Sloveniji, in mi je prijatelj Mihael, ne? Ja. Zdaj smo mu dali angleško ime, Bokael, ali kako bomo zdaj mu rekli, mi je naredil ta čudovit meč in komaj čakam, da ga na treningu preizkusim. A lahko jaz prva? Ja, probaj. Haja! Je? Ja, glej, imaš neke poteze, ne? Tako da pridi kdaj na trening. Veš kaj, malo mi je dolgi. Ja, nimaš rada dolgih. Ne, če bi bil krajši, bi bilo, lažje bi bilo manevrirati. Ok, jaz zdaj, ne, tole... V bistvu je šoli še reče, to je šola dolgih mečev. Aha, ok. So različni meči, to verjetno bo naš tovariš kaj več povedal. Jaz se ne bom kaj preveč s tem zaradi tega, ker spoštujem to in se mi zdi, da ima to veliko veze z duhovnost je zelo, ne, v teh samurajskih. Ja. Ja, naš tovariš Sebastian, on ima pravi oster meč, teda ko bo ta ona dva kazala, se bomo videli rejši tja usedle. In v bistvu, ja, to je ena vrsta veščina, trenirati preko meča. Ona dva bosta zdaj kazala? Sedmo sest? Ja, dajva se. A se moram kaj posebej, mislim, zavarovati ali pa karkoli? Ne, tu samo pridno sediva in opazujeva. A lahko kaj kam odleti? Mislim, da smo varne, da obvladate svojo delo dovolj dobro, da... A sam ti dam senen pošte. Kaj bo sta ona z vas zdaj? Jaz mislim, da najprej tovariš bo par kat pokazal. Tako je, z enim mečem. Nato bomo nadaljevala v kontaktu skupaj, da pokažemo tudi, kako izgleda, ko recimo se spopadeta dva samuraja.
Okay? Šodeno vaza, jajgaki. To si razumela? Ja, to je ena vrsta kate. Čudeno vaza, poroši. Gore bangaj, sam. Aj nam. So to hlače ali kikla? Boje. Kome tači nana? Ljuba, akcija. Akcija. Aj, zeca meke. Hoj, hoj, Hađi me. hoj. Aj, aj, aj. Doko meke. Hađi me. Aj, 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 aj. Kdo je koga zdaj? Kome tači? Hađi me. Aj, 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 aj. Ej! Hej! Ej! Ej! Hej! Ej! Malo morate improvizirati, ker imate to malo nogo. Tako. Bravo. Napeto je bilo tole, napeto je A bilo tole. sva pa preživela, Jasmina. Ja. To pa je tudi nekaj. Mal me je stisnil, kaj je ungata ostrga ven potegnil. Res me je, mal me je res stisnil. Je vse lepo, da imaš spoštovanje do vseh teh... Izjemno, izjemno spoštovanje. A je to precej ostro? Ja, sigurno mora biti, glede na to, da sekamo tudi tarče dosti krat. Ne? Koga? Tarče sekamo, imamo vredno sekanje, slamo si zložimo skupaj in potem vadimo zasek, da gre res lepo skozi, pa da vidimo, da znamo. Ne? Bolj da slami vadijo, kot na ljudeh. Ne? Tako. No, jaz mislim, da tukaj smo danes videli, glede na to, da fanta res obvladata, zgleda enostavno, ne? Samo taka vaja v bistvu terja kar nekaj let zelo predane vadbe, ne pa samo to, v bistvu terja tudi eno tako čistost duha in v bistvu je v smislu, recimo, ko je kazal Kate, se boriš z tem navideznim nasprotnikom, ne? Ja. Kar pomeni, da v bistvu dostikrat vedno bolj ugotavljam, kako lahko to v navadno življenje prenesemo. Ne? Kadar imamo izzive v življenju in kadar izpolnimo neko Kato, ker gib in sta zelo povezana, ne? In kadar vidimo, da imamo mi slab dan, pa si tovariš spomni eno Kato, tako da moramo biti res v akciji, res eksplozivni in to, vidimo, da nam ne gre, ampak potem, ko osvojimo ta Kato, ko osvojimo ta gib, nam to dostikrat pomaga, da v življenju, v trenutkih, ko je treba iti čez izziv, uporabiš to in v bistvu uporabiš te vse veščine, se motorika izboljša, fokus. Gospod, spoštovani tovariš, ljudje v tem času, kar jaz opazujem, se mi zdi, da imajo predvsem problem s pozornostjo. Res je. V tem smislu, da je multitasking. Ne? Jaz včasih, jaz si zobe umivam, pa češem se zraven. Mislim, ne? Multitasking, multitasking, multitasking. In vem, da edina resničnost in edini čas, kjer lahko dejansko nekaj narediš za sebe in da si pozoren, je zdaj. Ne? In ko imaš takle meč, pa tudi če je sam lesen, jaz mislim, da prihodnost pa preteklost ne obstaja, da si sam zdaj.
Ja, res je. Ja. Moraš se v bistvu skoncentrirati na to, kar delaš, ker dosti krat delamo tudi z 2 mečema ali pa z naginato, mečem na palici. Ne. Delamo včasih tudi brez orodja in moraš biti prisoten. Moraš pozabiti na to, kaj si se kdaj učil prej, pa kaj se še boš učil, ker moraš biti zdaj in tukaj. Ne. In na ta način tudi treniraš, da ko se recimo voziš z avtom, da nisi potem zmislil nekje drugje, pa ne vidiš stvari. Ne. Odkot je to, kako je to, da je to v Slovenijo prišlo? Ker Slovenci, naši predniki, glih niso bili samuraji. Ja, pa kaj meni se zdi, da imamo kar skupnega, mi in šamani in samuraji, tako se dosti se mi zdi, ne. To bo največ verjetno Sebastian povedal, kako je sploh ta šola in kako je to res v bistvu to pristno, ne. Nimamo kar neko mečevanje, ampak kako mečevanje? Ja, imamo izvorno samurajsko mečevanje, v bistvu drugo najstarejšo šolo, kakoli obstajala. Ne? Wow. In to je ta šola tudi učila šogune, to so v bistvu generalni poveljniki bili na Japonskem. Ko sem bil, predlani sem bil na Japonskem, ne? In tam sem začel spoznavati to kulturo tudi iz drugega zornega kota. In sem videl, v bistvu, da imamo ful dosti starih japonske korenine, so dokaj podobne starim evropejskim, recimo grškim koreninam. Ne? V obojih recimo gledališčih tam še vedno samo moški predstavljajo, ne, kabuki. Tako so recimo v stari Grčiji, ne, tudi moški samo predstavljali. Se pravi, ste imeli veliko dilemo, ali ga jo sprejeti med sebe. To sploh ni bilo dileme. Prišla je pozitivna energija, imela in smo začeli hitro. No? A pa ona tudi, potem vas tudi malo s posodicami, pa s kristalnimi, to tudi? Ja, seveda, danes smo že imeli, je predstavila, ne, seveda. Vse na koncu se vsi predstavimo, ne vem, se obiskujemo, mi smo tudi prijatelji izven treningov, ne, in gremo, se spoznamo tudi iz drugega zornega kota. Ko ona je vrhunska. Ja? To mislim tudi o tem, ne? Sej, a veš, Ja, da sem tu še videla... nisem vrhunska. Čuj, a veš, da sem videla, da zadnjič, ko si s kristalno vilico mi individualno delala, da si bila res neki malo bolj spretna v rokah. Tudi v mojem področju je to preneslo. Ne. Drugače se pa mi dve, ne tako pravimo tovariško, sem zdaj vse okužila, drugače se pa, kako se reče, v bistvu učitelju, ne? Sensei. Sensei, ne, sensei se reče, v bistvu tako. Sensei. 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 Kaj? Počakaj, ja. Kako? Sensei. Sensei. Ja. Sensei. Domo arigato. Najlepša hvala. Domo arigato. Domo arigato. Hej. Domo arigato. V bistvu ta japonska kultura me zelo navdušuje tudi zaradi tega, ker moj prijatelj Denis je tudi čist noter v teh zadevah in tudi neverjetno hitro se je naučil precej japonščine, ampak zgolj zaradi tega, ker je najprej šel gledati njihovo kulturo in v bistvu ugotovil, koliko ene duhovnosti je te naravne, ne, primarne in spoštovanje in vsega tega, pa ta njihova kultura pitja čaja mi je itak zelo blizu. In se mi zdi, da je to fajn, ne? Tudi rekreacija za nekoga, ki išče, da bi imel nek hobi in se udejstvuje in lahko potem pride, ampak je treba kar nekaj časa. Koliko časa si že ti samuraj? Ja, enih 8 let bo že, no. Ja. 8 let? Začel sem nekako na faksu, v bistvu prvi letnik faksa in od takrat sem še vedno, se še vedno mečujem, ja. In koliko čuden ti pravijo, da si ljudje od 1 do 10? Se imamo tudi čudeno vazo. Ja, dejansko. Je ime enega sklopa tehnik, kat se reče, ne, se imenuje čuden, no vaza. Drugače, jaz samo take vaze poznala, ne, zdaj pa vem, da so druge vaze tudi obstajajo. Ne. No, vidiš. Ne, dejansko gre se za to, da je, mogoče je nekaj nenavadnega, ampak te verjetno notranjo precej bogati, ne? In ti pomaga, da si v centru svojem. Ja, bi rekel. Ker poprej nisem nikoli kaj se s športom ukvarjal sploh. Tudi v osnovni šoli nisem glih maral športne vzgoje, ampak me je to nekako pritegnilo, sama vizualna plat tega, no. Pa tudi meč se mi zdi nekako bolj kot neko orodje, orožje vladati v roki je malo drugače kot, ne vem, zdaj, če bi se učil nekega streljanja z pištolo. Ne. Pa verjetno so spoštovanjem, ne, s temi meči pa to. Kakšen odnos moraš imeti do meča? Do meča? Ja, zdaj bomo rekli tak, ne. Na Japonskem velja to za zelo prestižno zadevo, zelo globoko cenijo.
Mi pa treniramo, da to v bistvu podaljšek našega telesa, konec koncev podaljšek naše duše tudi. Ne? Normalno, spoštljivo, moraš vedno negovati, pridno, moraš trenirati, da veš, zakaj sploh imaš to v roki, pa kako s tem reagirati, kako delati s tem. Pa s časoma te kar noter potegne, ne? Pa imaš naenkrat na zidu prvi meč, drugi meč, tretji meč in tako dalje. Ne? Dej ti meni zdaj nekaj razlož, ne? Tovariš, sem ta. Recimo, jaz tega ne razumem, pa če mi lahko mečkam bolj razložiš, ne? Japonci so imeli tudi tisto, ki si harakiri. Se pravi, ki so se dejansko ubili samega sebe. Ker sem to, ne vem, videla v teh demonstracijskih ali pa ne vem, kakorkoli po televizijah, jaz gledala, kakor je to neko častno dejanje. Ampak jaz ne razumem tega, mi lahko razložiš, v čem je fora tega vsega. Najlažje je, ne, če prideš trenirati, ne, ker potem tam ti vse razložimo in tudi, ko si na Japonskem, doživiš to, koliko so oni spoštljivi drug do drugega. Ne. In tam je dejansko bilo malo drugače, kot imamo mi tu, kultura v tej percepciji je precej drugačna. Ne. Tam so oni naredili zaradi tega, ker če niso, potem je cela družina stradala, so bili zobčeni vsi. Ne samo ta oseba, ki je naredila to sramoto, recimo, ker to ni šlo samo, da so te ujeli, pa si naredil samomor, ampak za nečastna dejanja, ki so sramotila tebe in vse tvoje bližnje in državo in vse. Ne? To bi Slovenija tudi prav prišla. Gremo na oglas. Ne, ampak mislim to, kar naredijo, kot odrešitev, se pravi, to so naredili, ker so jih ujeli, ker jih je sovražnik ujel in potem so imeli to možnost, da dejansko odrešijo sebe in svojo družino. Tako, da ni potem, eni so recimo pobegnili in potem je cela družina, ne, niso dobili hrane, vsega živega. Ne. In tisti, ko so imeli radi svoje bližnje, seveda, so raje to naredili, kot pa naredili gorje vsem okrog sebe. Zanimivo. Jaz sem začela japonske risanke gledati. A res? Zdaj, odkar sem jaz samo rekla, kaj? Ja, ne, res, brez heca, ker so mi bomba, zaradi tega, ker so ful bolj globoke, res imajo pomen in prav lepe so, no, niso tukaj površinske, a veš, kakor en druga poglav, a veš. Ja, v bistvu res je to eno tako, tudi mene, moram reči, jaz sem šla prav malo strahom, mogoče na prvi trening, ker sem si mislila, jaz nisem neki športnik, pa neki motorični tip, kaj bom jaz zdaj tam, ne, pa te bojo prebutali, pa ga bomo gledali, pa se mi bojo smejali, v bistvu pa sem ugotovila, da je to res neka taka specifična stvar, da so res sami fajn ljudje tam, ne, in smo res prav že v tem kratkem času postali zelo dobri prijatelji, se družimo tudi vedno po šoli, ne, tako da si povemo stvari, se smejimo veliko in je pravzaprav sem prav vesela, ne samo, da sem dobila zelo kvalitetno gibanje, ki mi ga je v življenju zelo manjkalo, ne. Zraven spet treniram, tako smo rekli, pozornost, ne. Z učiteljem smo se pogovarjali, telesna teža gre, kaj zvem, aritmija srca tudi dostikrat. On se bori za sladkorno, recimo, tudi mu lajša te težave. Mislim, toliko je učinkov, ravno zato, ker je ta fokus, pozornost, umiriš se, tudi meditiramo na treningi. Če pa imaš rada japonščino, pa sploh moraš priti, ker se v bistvu dosti učimo japonskih izrazov, štetja, kaj zvem, kat, kulture, zgodovine. Kulture, mislim, skozi te kate nam v bistvu skozi učitelj razlaga, zakaj je ta kata, vedno dobimo razlago, ne samo neko mahanje, ampak razlaga, zakaj, kaj počnemo in tako spoznavamo tudi take čudne stvari, kot recimo smo se prej malo mogoče neslavno pošalili na harakiri oziroma samomor, ampak res potem doameš, zakaj je to častno delo. Hvala lepa, Gaja. Pridem tebi na terapijo in pridem potem še k vam na trening. Hvala lepa. Kaže Arigato gozaimašita. Arigato gozaimašita. Ne, prej je bilo drugače. Prej je bilo domo arigato. Aha, domo arigato. To znam zdaj, no. Pusti zdaj, da to povem, da znam. Takole, evo, še kakšna informacija glede in potovanj in takšnih in drugačnih zadev na www.klepet@kavi.si, kjer imate tudi možnost, da se prijavite na brezplačne elektronske novice. Se pravi, brezplačne elektronske novice na www.klepet@kavi.si. Sicer pa, če nimate dostopa do interneta, pa bi vseeno radi imeli kakšno informacijo, brez skrbi, ne ignoriramo vas, ampak 02 6200 230 je tista ta prava telefonska številka, preko katere se slišimo in tudi vi boste imeli možnost za take brezplačne novice kmalu. Kaj več v nadaljevanju. Naj vam bo svet lep. Kar nekaj je bilo, no, kar nekaj.